iko tu si kanjak-kanjak na ko umma. Kigai ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Patirongan itawe lalam madeceng pisangkei rimajae. Ya. Jadi harus syarat manca ditau kanjak tawe pak. Patirongan itawe lalam madeceng pisangkei rimajae. Magi nakwaro. Bapak Ibu, kita coba-coba nih gare cede, ajak mau nama bela lada pak. Ya, Ustaz terkenal limoko televisi, engkau ko kampota, ya, maga kira-kira ranuta ko siruntuki. Ya, aja najolo na tulatu ko nabita. Saman sekarang saja pak, ya kong ke Ustaz viral oko. Televisi hebat dan seterusnya natapa tu siruntuk magarorio na papinak dita tasadding. Ya. Nah Nabi Muhammad di atas spiral pak. Ya ko Ustaz spiral ya paling-paling cinampa pak. Tapi ko Nabi Muhammad sampai kiamat viral terus. Itu Bapak Ibu sekalian. Magi pak. Nah sebab memang tahu kanja, tahu melebi, tahu mamasi, tahu masengereng. Tahu dia apa sileng apa sehingga layak dijadikan contoh. Pekoto ni kira-kira melo i contoh ko dia pahang. Betul tidak pak? Dek na mungkin yule contoh pak ko dia pahang. Peko cara pahang ya gurui. Ya gurui. Ya roko tu mak baca maka dia ni mak guru ni. Belum tentu pak. Apa iya guru angin salah si di syarak mutlak nasabak dega atau suku pak disengena makan pongallatal maka dah fasalu ahlu zikr in kuntum la ta'lamun ya kong kade mu pahangi aku tanah kok to misengi ya magi pak nasabak ternyata dalam hidup kita Bapak Ibu sekalian iro agamel leturi tak malampe perjalanan na peleturi nabita. Dek na langsung uko nabita pak. Dek. Terakhir guru-guru tak guru agama tak oko sikolai. Ya. Para ustaz mubalik yang sampai di kampung kita. Yang berceramah di depan kita. Itu pengantar. Itu perantara mengenal Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Bapak Ibu. Itulah sebabnya Nabi memberi wasiat. Ya, aga wasiat Nabi Muhammad. Taraktu fikum amrain in tamassaktum bihima falan tadillu abada. Kitabullah wa sunnati. Ya, wa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak mapasa pak maka dah upasak ko dua pasalan nare ko makatan ni masa ko dua pasalan mabele acilakange mabele atunange macawi asalamakange lino akhira kegaro Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah okko niki monro perlu aguru lupo pak. Maka daya komelo ki misangi Nabi Muhammad kegele ya gurui. Ya. Ya kong ki melo misatongangi Nabi Muhammad de gaga anroak kami namakan yang rima guru saliwan na okku akurangi. Ya, mage pak. Nasabak na ai seterangkangi maka daya komeko misangi Nabi Muhammad terutama sifat-sifatna hulukul Quran. Sifat-sifatnya Nabi Muhammad oke kurangi tita. Ya, itu Bapak Ibu. Oke kurangi. Magi kurangi nasapong Allah Ta'ala zalikal kitabula raiba fi. Degaga abata-bata yang ngokorolin na Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam kaidah Pak angka hadisan Nabi tamakadah mayuridillahu khairan yufaqihu fiddin.
Nigi tahu. Ya. Melo ipataraka darajana. Ya. Melo makanya pakalinona aga syaratna yufaqihu fiddin. Pakanja kilalui pahata oko agamai. Ya. Magi pak, ya ko makanja ipahangnya ko agamai makura susah. Ya ko masale pahangnya ko agamai mega susana. Ya, magi pak. Nasaba ia agamai nasapong Allah Ta'ala basyira wa nadhira. Yaitu agamai papakario rio. Tetapi peringatan jangan sampai tak kalupaki. Yaitu ko agama. Tapi ya ko meloki mite dasarna nabi tak aga napau. Maka dah yassiru wala tu'assir. Permudah jangan persulit. Jadi akong katautuo ya. Magama nasang alena na tarimelo pisusay wi agama. Di na pahangin Nabi Muhammad. Itu Bapak Ibu sekalian. Nah sebab iya Nabi Muhammad nelor mite silomuang. Dia nelor si susang. Agama manasa na terangka pong Allah Ta'ala. La ikraha fiddin. Digaga pasar rilalana ajarana agamai. 2. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dene babani tawe ko denulai. Coba nih Pak. Yang ketiga, aga nasa pong Allah Ta'ala. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Nigi tau pigau sewa deceng na mo maga bicu na angkato angke na. Nah, jadi iro pasal lo pole ripuangi maka daya kong katau pigau deceng aja lalu mu capai. Cek dek gina cek dek Pak. Apa ia puangi adelek na luar biasa anu kami nama bicu lagi na nilai apalagi ku malopoi. De na pada di taulino sesa Pak. Malopo lagi na pigau tawe meromo na capa. Siaga menya tuh maga payanu. Sifat Nabi gaya rong. Icapak tahu. Itu Bapak Ibu sekalian dimulakan Allah. Ya kota matota aga tosi dasarna na pake. Maka dai to matota itimbam makapah tan ritimba degagai. Ya? Caca nih? Itimbam makapah tan ritimba degagai. Ye, jadi ya kong kana pikota dena wad dicapa maka deh. Maka apa? Iya ko maka apa ang katimbangan na? Iya ko degaga na pigaw, degaga. Jadi ya kong ka na tau pigaw sewa, aga maniplay pigaw. Iya pala ko irite ang katapasala patujuy, aja mo pasalay. Ni apa tau sesa, denang ka na patujuy na pasala. Itanay matu maka dekegato na kadan mo ya dito pahangi mapalay mapasala. Cocok moro basogi kuro. Iya, ini agama Pak cerita Pak. Ya. Aja lalu mau coba-coba pasale si dia gaga. Tetapi aku raga kok patuji ko salai. Patuji ko salai. Aja mau pasalai. Bahaya Pak. Ya. Magai. Nah sebab dasarna agama na pigau tahu sesuai kemampuan na. Ya ko ya to mironulle. Milo yaga. Coba Pak. Waleki gambar sifat Nabi ya, melo yala Pak. Maga Nabi tak palempu si dia anu masalah. Ya. Maga batena Nabi tak palempu si dia anu masalah. Sidi. Riwatunna na pangiwangi sahabat risesena sifat sempajanna Abu Bakar siba Umar. Ya, biasa tangkalinga kisah Pak. Magi Pak. Nabi Muhammad si bawai si tuongangi. Ya. Si jokangangi Abu Bakar si ba Umar. Nang kapasan na Nabi tak maka dia sallu kama raaitumuni usolli. As-sampaja ko pada toha iya mas sempajang. Kama karo pata? As-sampaja ko pada toha iya
Masampaja mega kalau masaka pak batongan ni. Tapi kata ni rumi bahas. Tapi agana carana Nabi Muhammad pakata ya nasi salah pahangangi pak. Riwatuna ilapur Abu Bakar si Ba Umar maka ya Rasulullah ya dia jadi sedih kada kegana miakin rolai ya pak leti modele na Abu Bakar imal leti Umar. Nah kada aga silengan na kada ya ko Abu Bakar masampaja na marima mabicu sadana. Umar ya ko masampaja ngi na marima liwa lopo na sadana. Yeah. Yoli apakah mapangiwan di sana tahu pak jadi yoli ko nabita. Angka je lapor tamai. Iko Abu Bakar iko marima ko malup mabicu to enggak sada mana kada iya ya Rasulullah. Magi na mabicu nak kada na matarup pun. Itu kan jana kalima na pak. Salah gero. Iya. Dek na matarup pun. Iko Umar magi tople na malopo sada mo ko marima ko nak kada ampe malopo sada ko pak make gato matin rode pena moto. Coba. Angka gasala yero alasan apa? Degaga. Tapi aga na po Nabi Muhammad kada makuihi. Supaya aja na pangiwang ummamu, jamaahmu aga pigau. Nah kada iko Abu Bakar ya ko marima ko pendre-pendre sadamu. Iya ke ikomar panono icede. Utane ke gare angka ga cocok ero duai. Si disuruh pendre, si disuruh penoi. Angka gak cocok. Tapi angka gak tersinggung. Dia agak. Ya apa tu di makoko madarye. Iri tete mas sampaja na dena si cocok iri sangi tak kada isa neraka ya dena aku atu makko napa guru Nabi Muhammad. Ya. Pura no gasiruntu Nabi Muhammad. Naliwa manarjina maleko kaidah. Ya. Magi pak, nasabak memar ya sangnya guru, angka ya sangak guru standar. Ulangi, angka ya sangak guru standar. Angka to ya sepangkau kang ipigau sesuai standar na tawe. Ya, kege ya sepa, sesuai ulena standar syariah. Ya, standar syariah pak meloi pake aga sesuai tuntunan hadis. Maka daya kota toko pasti lempu ajemu ulumu. Itu standar syariah. Tapi kok iya romelo mu patato dasar napa mu panrase to buku Betul? Di hadis maka daya ko Nabi Muhammad rokok si lempu poncina uluna. Kota madising. Kota pur si garu laka nah. Hah? Kira-kira melo ko patatong syariah menurut tuntunan hadis sunnah Rasulullah. Nah kada ia pernah cocok ko makuiro. Aga kira-kira terjadi pada mana mas sampaja tomatoy. Ya. Angka kisah kuruntu pak dia napa aja wala contoh ya. Kasih di ustaz. Makoro cara mana pak? Nigi to mas sampaja dena ko modelena dena suku. Deni terima. Sia-sia sampajana. Iya, bayangkan ku makir pak. Nah. Nasaba angka tau matau ko pak. Artinya makan jata pana tapi iro sinina na cara mausasa dengan ulepi kau. Terpaksa nak kalimana nak kada ustaz. Wadi kijolo siraci nampak macarama. Nah kada magai nak kada tapalaba kaca nampak milo doang. Nah kada miti lo doang nak kada idi ustaz. Nah kada mato si nak miti lo doang nak kada detang kelingo bawan ni. Dia maka pura nak milo doang kada ki aming. Nah kada buah ada satu na cocok ko. Nah kada detang kelingo bawan ni pele ko de patamilo maka kada aming. Nah kanili mana lepoto mato. Oh puang. Terima lalu ko sifat doang ku puang. Ajong pas sia-sia pak kuragaku. Oh puang. Tanah pododim nak kasih nadapi matoy ustaz Masaya na ustaz tabi pa tilo doang kagak mati masih jak nak ada dek wilo doang mitan na podo aja tak dapi matua magai
Apa ko tadapi matua ia tu sini na ta cara meta langgar mana matu. Ya na tupai madaring kata matau ko macanya. Maka dah iya utaramu ko tu. Aja mau cobi-cobi kak tajamui itu minta matu akaro. Yeah. Jadi ero ko agama i carita pak dena wedding ukurata ipake mukuru itawe. Yeah. Ngerti nih kak? Iya ko agama melo i carita pak dena wedding ukurata ipake mukuru itawe. Tapi ukuran na po ngalla taala si bana bita ipake mukuru i. Ero ajaran na pigo itawe. Insyaallah digasus apa? Tapi ko ukurata pahatta pak disengeta melo ipake mukuru itawe pak mapangiwalam peki. Ya po nama ko pak emigay. Ya. Angkana na runtu cek de tapaga kota na tapatawe na banding. Oh, salaman aja pelik na pigo tahu. Ya. Ini Bapak Ibu, dik nak rupa ku agama. Iya ku agama italusuri secara utuh. Angka ga dalil pak. Iya. Ya ku guru tak kalisiden rengaga bipasana. Maka dai nalai deceng si salah pahapan riteri sesena agama. Magai apa carana de nasi salah pahang atau de nale pendapat masih setawe agama. Magai cik dimilala yola. Tapi mega pendapat tahu aja yol letu realita akhirnya mega lalawat diola na tu salama. Ya, aja nih ko ba me salama. Itu Bapak Ibu. Iya Nabi Muhammad pak tu dek gaga oko tak na melo cilakai tahu. Coba tidak gari aga kisah nari waktu na melo mati. Niga ningerang. Umakku. Nampai natane malaikai. Iya romati aku mati kak magamoro aku mak di munri. Nah kada dega aga de natama suruga assalam melo mui. Jalo gari ko tanaki. Angka gaje tahu aga je sana tahu cip tahu pinano tiat tama suruga. Nah, melo maneng ang kami tahu salalaleng. Ta? Makoy miro. Ye, melo mana sa tahu tama suruga pak. Maromo mi salalala tanya suruga nalawi. Magay nakwaro. Namoro si di tiamang kalinga baca. Tiati mak guru deto na may makutana. Nama cigau cia berubah. Tak dampai ka apa aja itu aku macerama kak meromo angka tahu nak kena. Tapi degaga tahu ku jello degaga. Tapi fasting kemarasa. Iya to na tu sengaran na cara mekong ka ipau na natujui. An rasa-rasa apa tuh ya bela aku pulih pinra na gotang oto na degato lo gotang. Tapi masuknya ya igot taki supaya aga tak buka ya kelengi tak buka ati nama kanja tepe nama kanja pahangi nama kanja pangkau kangi kamaka de yupah kupidin pakanja ki paham muko gamai. Tak coba garek buktikan ni kalimatku ya. Maga tasading otak takong katau ipau maka deh magama tahu itu. Ha? Aga kotak kotak terpikiri kira tahu apa? Tisayanu nak keren maka deh magagar nak kena magama tahu itu. Angka jana rota sading. Dega. Tapi coba garek kemakutane. Maga kaga royanu nak kena magama bawami. Hah? Agak tahu si kota tak kau makan dero tahu Maka mau bawa mi. Tah? Iya kau pak kita mata liwa sakanja apa na pigo mana sa perintahan agama
Tapi kenri pole na mompo yero si dia maka dah bawa mi. Boleh kege na mompo yero bicara. Si di mi pasa barana. Sipa. Ta? Iya ko pas sempaja na pak beliang asli. Kama karo pak? Iya pak. Papuasa na pacodokan, na papalang-palang. Kama kiro pak? Tahu sogi na sangalena na maseke na maboro. Hah? Sama kajero? Ini mani patungangi. Iya. Itu Bapak Ibu. Pak memang perintah nama itu agama memang kadai. Iya. Peletukangi agamai. Iya. Kuntum khaira ummah. Iko tu si kanjak-kanjak na ko ummah. Kigai ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Patirongan ngita wela lemma deceng pisangke rimajae. Jadi harus syarat manca ditau kanjak tawe pak. Patirongan ngita wela lemma deceng pisangke rimajae. Magi na kwaro na sabak iya ko mata pemona sangalena na pura momas sempajang pasti pura milau 2 ribu Allah Ta'ala. Pasti pura milau ribuangi. Pasti pura na baca ihdinas siratal mustaqim. O puang patironga ka lalam madeceng. Deceng na kega. Deceng na siratal ladina an'amta alaihim. Papada toha lalan na tau mu purio we. Utaneki. Cik di mega tau na purio puangi. Ya. Tania Nabi Muhammad mi bawa pak na purio puangi de. Sinin na tau mata pe. Mapato pigau perintana. Ya. Napakaraja napakalebi akurangi. Napakaraja napakalebi Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bapak Ibu sekalian. Iro napakario puangi. Bapak Ibu sekalian. Karena itu. Dero gaga tita. Kapur kimilau. Dero na tarime pak dongat tepuangi makada angka he tau kanjahe, angka tau kanjahe, angka tau kanja, angka tau kanjahe. Kege macin rolai. Kama karo pak? Tabe. Biasa ki mangkelinga bicara makadai. Tulah masigi. Nakadai loyo lumuki metu. Hah? Biasa ki mangkeling akor. Iya ko makadai mui lo yolo muki matungka rapat tajak bawan yolo. Iya pale kode si gagai matu tajak mui baja pasi. Magi pak. Nah sebab prinsipnya nabita ipake. Aga prinsipnya nabita. Makadai ya kode na memang ambok na anak na pa. Ya kode na memang anak na apo na pa. Ya kode mo pa na memang apo na. Apa sandre no ripuangi opo pura itu kasih waku ragai dia pagamay mainga idi manipuang nasabatan neme mato urusata iro pamainga tau urusata peringerangi tau pak guru tau ini yoli deceng cuma yang jadi masalah bielo yoli tau ri decengin nana idi de tapi deceng ya tanai ke gare tau tia ni ya caiki Maaga tasading. Ha? Tahu tia na ya caiki. Pede? Cia. Ini Bapak Ibu sekalian. Ya kau tahu tia agak gokangi. Ica boleh na melo. Apa iya ko mo caiki mi na pole ple melo-melo na terpaksa mi. Salah cedek ya mi na pigo pa angka ko tapi ko deno gaga na baliran no timu. Iya. Itu Bapak Ibu.
Makanya Nabi Muhammad aga mulai robai kat dona arae sifat madeceng. Ya. Sifat madece Pak. Itu Bapak Ibu sekalian. Ya ko ibu kamana ngi kisah ya ropa sengadip itu pajak apa? Ya. Tapi aja nana mega. Tite garik Nabi Muhammad Pak. Onro kanjakna sifat na tahu ipat dikini demo panangka na masalah akal ngoko tahu dena pada idi dena riaga aga ki maji na tarikiro tak temite tahu. Hah? Cocok ero. Biasa ki mengimpuru atau pengimpuruan nih. Hah? Iya ko pengimpuruan ni tahu makan jaru isa na otak na. Makan jatuh atina ga. Sinin na tahu pengimpuruan ni tahu de na may makat ta otak na. Magay pa. Nasabak tahu tia caw. Na de na may mita tahu manyamang. Ya. Yeah. Itu Pak. Makanya Bapak Ibu sekalian, ya rona bita onromelona mita ki makanja. Ya. Eganna tahu madeceng magay Pak. Napakalebbi napakaraja. Milodor ripong Allah Ta'ala opuat tan napodo kasi. Nitiki kak deceng na yaro tahu. Ya. Engkau tu biasa kisah na pacara may makuah. Apa itulah sate di meromo si bici ya. Misemo yano. Magay. Aku tapi ikum itu pedang. Aku deh. Ikum pedang. Iya na tungkan keciratan itu maka dah. Meliu to baru to we alena stres lah dah. Le lima bici maka dah misamo yero nang kau to na cicil. Maje kuasa ngi ko na cicil kong kamu mepinrangi na tanya to iku suruh wajai. Ilo do bawa no tanna podo netiki toko baraka. Na lelei ko dalle na namanya iko na tawe meliu to na iko manya-manyamangi. Ayo ka Pak Guru makan jade. Tahu meliu to idi manya-manyamangi. Magay nasaba si pakamase ki tari angka ki lo sanjung itu prem meliu to baru upa paidi deh. Kira-kira ia matu ko masui na nang kaki mata jeng oto lemur nyawana matitai ki laba. De maka de meki lo kega nasame kal kena kaya cioni memang lalu kro. Magni to sadi tahu meliu to idi manya-manyamang. Garati stopa. Benrek lolo kasih tanale na pacingi. Betul tidak Pak? Coba nih. Salah cek deh. Lalu aku si depan apa belu baso na meliwasan apa lepato ki manre baso. Bayangkan ilu ratoni ipandre topi baso. Yang teratu dah camak ki kadang bahasana to ipanyam-nyam. Betul tidak? Coba gare ko mangimpuru kina terilele ki mak bici. Na letu karebay pa itu makada idi mitu podang macan ni itu matu ko tengah na kampung idi mi podang. Letu. Letu oko punana bicara. Si di waktu nasabadis makada ye pele terima bici Pole ta pole na kena bala. Agay. Tengah bandi nak kenai cika. Melo ila relo rumah sakit. Lo kasih tete ni beli bolana atau baru tak tolong ngakasih yang ke rumah ku yang ke rumah melo lo kasih malah si we karena main sempat di watan ai dena cocok dalek kuna dapi rumah sakit. Nah kedagan aja igo kang indi podangi mata cede maka deden pa dia lurang oto ku pak dia pernah lunas.
Cocok gak kira-kira ya Rom? Hah? Asale aga ya Rom? Asale pak biji. Mohon maaf. Ya tiap pak mohon maaf itu kemala kak contoh aku apa ya menulak dah. Mana salah dah. Iya. Iya naroma dari dena sadar tahu pak. Mohon maaf ya. Iya. Kega jero kira-kira malomu itamai matu. Neraka atau surga? Hah? Kega kira-kira matu malomu yundrit tama. Surga atau neraka? Oh neraka? Maga memang ibu. Mereka pakai nasutongan. Kira-kira kega magampat tas sambung. I cerita jai tahu ya cerita kanjai. Mana sani masih kita neraka? Apa? Mana ke koja masih atas sambung? Ya ko lecek kiru timuna. Iya kon kata cerita deceng tahu ilodon alhamdulillah tanah bodoh kasih. Iya. Mana nungang idale na nama baraka. Iya. Tanah bodoh kasih idi lolong matoma kuaro. Aku tapang ke malika aku sedapet tanah kada aming na balok kupuangi. Iya. Tapi aku pengimpuran itu pak. Matang rala dah je. Ya komiti asli na pengimpuran yang magampalak dah. Cinampak meruntu. Ya komisang isi bombe. Lo aku mewe macorita tari rampe de Cina bombe nah. Selai asa ko kade na kiru ingat nah. Betul. Deh, mapadu-padu je ingat nah. Ya. Tapi itu saya tu bawa sifat na to si bombe pak angkat to kalebih perlu to layala cek deh. Magi pak. Ya koto si bombe pak tari si sapa. Tari si tiro. Ya nang kasara na lawi tap makutana angka gianu. Angke nak kada kegi nak kada angkir nak kada. Tari lesen itu. Itu suruh kanjak atau si bombe pak. Siut daniang. Oh aja nah. Siut daniang tapi dia nulis si lele dan le dek. Itu bapak ibu. Nah, bapak lisu si paket tanah selanjutnya. Tapoji gaje rukai cerita jaki. Tapoji rukai gosip ki. Magir pelan nomor romo ki mak gosip deh. Iya. Makai rupa masalahnya. Wasa makadena bita hasibu ampusakum qabla an tuhasabu. Reke-reke memang ni alemu sebelum na reke ko puangi. Maka dia itu matata ya komeko galacce jolo alemu. Ya. CDP pakutanaku manasai. Ibu. Tapoji gaji aku majasi pak na tahu? Magi tercacai. Pak majasi pak na. Tacaca ko majasi pak na tahu tapi utana iki. Tacaca moro si pak jata. Hah? Ajak kam masih pak nemi tahu tari murusu maja na leiko liwa si pak mujana. Ay kok ni rokapa deh. Mi tahu kasak di kolayada nggak matu. Hah? Mohon maaf. Jadi upak pamatu tahu ko pure mamaulu na lisu bolana tapa mancaji ustaz. Mancaji ustazah. Amin. Insyaallah. Ya, itero kanjak na ko agama ya guri pak.
Dek na tu masusah. Manasa contohna. Na melo mana ki maca di tahu kanja. Cuma maromo mi dene risep. Paham maka da yakui makoi tanya ki tahu kanja. Tahu jaki. Pa maka da puangi. Nigi tau magala cerita jana. Tahu belum tentu ia tau macerita makanja na tahu ceritai. Wat di jaji ia tau macerita aslina. Yeah. Nang kaja tu bahasa badari nak kada. Agar roh nak kada. Mati pak ceritai. Mati pak gosip. Agar nak tak kada. Aman itu kampung. Apa ya memang itu provokator. Bau. Kat itu gagal toko korota. Yeah. Tapi termasuk idi na ustaz pak meromolak dak lai gosip. Ya. Yeah. Merepelak dak itu di gosip ustaz pak. Siratu ceramah pengajar letu rido cilina meromok digani ngeracik di mua. Tapi angka sit di salapau nangi iro lele na pakalimbaleng. Napa tersinggula dan asal di nakada daya aja moli mondriero. Ustaz pajana. Mana kena patujui ka. Deje lau patujui ki kebetulan mi silam punane di watitai. Wena le ya lena. Kira pa. Ya na tu ampe makada agama. Kulil haqqu walau kana murra. Podangi je. Namo menima pai kotongamui. Ya. Na yapa madarima ko koe. Manasa-nasa salah na golaiwi. Ya na rumo-rumo pasolangi pak. Ya na tu ampe yoko agama angka pasanna. Agaro. Ya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Nigi tau meloi pataraka darajat naripong Allah Ta'ala. Harus makanja patapakna. Nanaya makanja pak disangan. Ya syarat pak. Nigi tau pataraka darajat naripong Allah Ta'ala. Mesti makanja patapakna. Na makanja pak disangan. Tapi angka bahaya na kalimanya pak. Magai. Pak di pacarame tari sapato calana cek de. Na wedding na pahat tawe. Magai pak. Maka da iya tu tepai si bapak disangai na de na si bola abala. Ya. Yeah. Na de na si bola tepai si bawa pak disangai abala. Miki miti abalana. Ya kong katau makanja tepai na nama kura pak disangan na maromo ikala siang abala. Betul? Makanja tepena makura pak disangena maromo ikala siang abala. Betul? Ya tu si kong katau makanja pak disangena tapi masalah tepena maromo tu si pakala siang. Abala tu? Hah? Jadi si di ikalasya, si di pakalasyang. Kumakan jai tepat na masalah pak disangange. Iya ro masalah na. Makan jai pak disangange masalah tepat iya to ro masalah na. Makanya iya ro ni lalung. Pakan jaki tepatmu, pakan jaki tipak disangemu supaya mompo si pak kanjae. Dah? Itu Bapak Ibu. Tak paham mau kerja rupa we. Cocok nih ro. Iya. Iya na tuma dari pak daripan rasa-rasa ki. Nah kan naki sobis. Apa makanja tepetak na taro rayuan. Janji-janji manis. Nah dek nama desa pak disengat tak tonga gajaye. Kosong-kosong. Pacir rekening. Hah? Cocok nih ga?
Kero pa. Makanya kong kakaribal letu kiki patabayanu nasa nabita. Panasay lalo je jolo. Ya apa je idi anu manasa asane na panasa na de na tongang. Pekyasan makalinga kareba. Anu gare mako makan akada. Tongang itu gare. Ayasan. Nasapati mo na tongang itu gare. Tonga ga pale ko gare. Akkada bawa no Dewi Sengia. Ya ko makada no Dewi Sengi salama ni. Tapi yang kata aja tuh miluto ya semaca. Miluto ya seni semana gagana Dewi Sengi. Weh alena to pahaliwa. Pada jasa di kong kata nak kena cara maku ya. Ya ya. Ira Nabi Muhammad Pak sampai makada Nabi tak. Ia kode mulai rampi anu madecing amma ko bawanu. Falyakul khairan aw liyasmut. Ya kode naga dece mulai rampi amma ko bawanu daripada masa ngalemu misan nade itanai ku matut mu poco. Ya, itu Bapak Ibu sekalian. Paya merepe na ya runtu tomaku arupa. Anu gare ustaz mako eh. Oh, manasani kan kada iya manasani. Magi ta kada nakada yano gare makada. Manasato nga sayano pawi tapi lolo gare. Cocok sa bicara na mana saya nupawi. Tapi ir tau mapawi ang kagarena. Mana kala tapaki. Lele to ni pakalimbay. Eh. Coba ni gare. Ini Bapak Ibu sekalian yang mulia kamu. Ina tu nakadai puang irlan aku rangi. In asantum li ampusikum. Wa in asatum falaha. Decengi mu pigau lisu turialemu. Jae mu pigau lisu matorialemu. Berarti ko makwero ni ga makade puangi. Jadi makanya hati-hati ki. Ya, tu hati-hati Pak. Dece lagi pigau belum tentu nita dece tahu ya apalagi ku majami meni. Betul? Itu Bapak Ibu sekalian. Iya. Apa ia sangnya tutong pak pasang kay kanja na tawe pasti kececay. Betul? Pasang kay kanja na tawe pasti kececay pa. Mako matutu pasang kay jana si de tahu angka matutu anggotana. Cocok mau gak jero? Iya, pasangkai kanja nasi dia tahu pasang kecacai. Iya, tapi pasangkai jana tahu angka matonggo tanah. Jadi agak betulnya dia nawat di si capa tahu Pak. Iya, dia nawat di. Mage Pak, nasaba angka pak kuragata na Pak Gurana Bita. Iya pale kode penerule paket tak minimal iya cik dilalungi. Agar husnul khatimah na capuri decing kama korpa detona kada mengaji pitawe na mati nasa na capuri decing detona kada masempaja pinamati na kada na capuri decing de asal mappe dece mukki ya na tumate puangi misangi tanya idi ya itu Bapak Ibu sekalian. Nasaba iya de cengi puangi mitu yewa si sambung. Ya, yana tu ampe makada nabita innamal a'malu binniyah. Ya, innamal a'malu binniyah. Sininna gao itu niat itu goncina. Ya, makanya ya kong kade cemme tapi go tapakan jaki lalu niat tak. Ya. Contoh meki mak bere aga-aga pakanja kilalu niata agaro maka de ko pure wa bering agage lepai asak
anakku ri agagai. Taro ni tahu pawi maka da anukku asalang aja nih ya pawi maka da anukku ya ro biasa. Hah? Tulemo pawi ro kada maro. Pakanjaki niata maka da yoko pura niya bereng agagai papatu ni ri alemu. Aja nam palle to ri timun maka da anukku biasa ya ro. Pura ni mak bereng. Tanyana anumu, iya. Tapi tari na po tawe makada anun na biasa yero. Ko tawe mo pawi asalang aja na di pawi. Na ya po di madari di matomalengi tawe di to ni lau si sana naruntu na pake na bici kena kada anu kutu biasa yero. Yero ya sepak kasolak amala. Itu Bapak Ibu sekalian. Iya kota banti tawe bantu je. Aja na tataja terima kasih. Tapi ya to narusolangi ki idi. Ya to pata puas ko terima kasih tawe ko tawarenya agaga. Tabanti tawe, iya pata manyama ko terima kasih. Biasa ki runtu otomogo nang katole pas sorungi. Hah? Biasa ki runtu sapiri isorongan ngoto na maruna mo na lari taru de nang kena giling. Biasa. Aga na pau yero pasorong to imon risalai. Sapiri pa aja na yero. De mana na terima kasih na laba nangi. Bayangkan ye. Bayangkan ye pahe. Puru tono mapat diat itono. Ta? Salah cek de madoraka ko. Apa mu tinjak cahali tawe pada liero kasih sapiri oto makan jaladan ya anak nasalaiko magi nasabak ko lepangi terima kasih matai pemeng iko mato puru ko lepangi betul aja na ilo dan tanah bodoh kasih latu bengkelnya nasalama ya apa ini magaje na kamakopat dia ati labat tahu dia na terima kasih. Ngerti nih kira-kira? Iya. Agar nelor ki Nabi Muhammad pakanjaki je pesan kamu. Majaple majana na piga tahu. Bayangkan ya agar napo Nabi tariwat tu pisangkan ya kada ini tahu jang, ya kada ini tahu macam-macam nih. Iya. Agar napo Nabi tak makada de minis sangampe na pakwa karu. Ya konis sangak de na nakwa. Itu Bapak Ibu. Ya apa ini? Hai. Dia aja sedih bisa nih. Ya. Kak biasa tuh katanya pengajaki. Apa mau padi-padi susah-susah. Sabaraki. Aga maromo na balangi. Macam tu ketu demetu neko rasai. Tahu deh toga terima kasih nanya. Syukurlah daki kong kamau tau mo pemesapu-sapu ki pasak barak ki patuju kiri deceng Allah koslete mi iya tuh kong kamu apa tahu pasak barak ki berarti angka mo apa tahu rangat tasana angka mo apa melomita ki madeceng akadabani iya terima kasih awe ini tuh amin apa cobain akada ikut negeri rasa nerita malah binasalay ko. Umasa nang kedimina para sa ipat di na. Tulo may ringa-ringa ngina iturungi na. Masa nang kami na palete o ko ipat di na. Ya. Itu de sifat-sifat ya guru pak. Sifat-sifat ya guru. Ya ko makanja ipahat ta o ko agama mak boleh sifat kanja insyaallah marumuki na letei pamasi baraka itu Bapak Ibu ya na tukoto matata ka riolo makada mireso patam mangingi nama lomo na letei pamasi dewatai sale tu makada ki pamasi na puangi apa dia nak karo lontara ye lontara baca Pak aja pasti garu-garu ya ro bahasa tauline ro Pak reso patam mangingi nama lomo na letei pamasi dewatai
Tapi aku ya lonterak ku leto si kutu patam maka-maka. Nama lomo na letay acilakang. Napa nakabata kaling iro lonterak iro? Ye. Tita mito kutwe moromolak dalay subuang agaga. Ye. Ita mito seke moromolak day pak dereng. Betul? Biasa ro ang kasapisat tapole Malaysia mak bagian Milo. Biasa. Ya ro ko biasa menak bagian noki yolo san na de. Ni kami naleng ni gay noki ye amore sapisan pokokna lengkap. Marit pura ni mga makutanan ni kan makutanan ni gato mi maring. Kami naman ito sana Nabaca ni natutu. Ang kecil biasa naruntuk tau seke. Be tapak gili mana mato jo bicarana. Mereka malingi. Mana sana tu namore. Aja maling. Bayangkan taput. Aja maling. Makai malap bita ulang ni nanya. Si fire tu. Makai nak ada. Si setemam bukala ada sifan itu. Nak ada ni kan boleh tahu ring. Nak ada mulak biru yang malengi. Main asa tahu yang mawanir, maperlu yang tahu. Jadi ya tu pali esange dalle meromola da menri asat tanata susu. Asli aga ya kutu naseke. Ke? Tete saya kan je. Maka rupa ko hikmah mauli ialah isapa aja nama susah tahu. Tapi isapai peko carana nama ingat tahu Narek pure maulu matu tahu kanjak mana lisu. Aja nama maulu. Tapi ayah amam tu ku pak dia gatal lo tak gatung amang nyamang apa ini tokong gatal lo tak gatu pak namo pabarre telo malaga itu kong gatal lo tak gatung siaga kampo pak ulawi anrona manang telo tak berre we si sana de pajak na letu cara mai baca doang ni nah capur ini pacar mai. Mata lo kamu nila terongi loro. Daga asinya wana cek demo kadang kejar tahu pole. Iya. Paling lucu alena lo pasai malita lo alena li surangi alena ballo iwi alena si balo masigi la alena si malaga iwi de tonga gayero astagfirullah mana katongang makan jaga si pak makero nali de cedi gagok ko apa cara nang kero guys de mulai patarai iya sependapat na iya gagaye angkana na kurangi sipa apa iya ro kumal lagi telo tawe pak tanya sipa tau nala sipa ni rokwe ala magai apa iya kumal lagi tawe telo dia na may malay cidi 5 makkatan nito aja makkatan nito kali pak kali cuk butuh pero si pak agayro ini mani iya na tu ampai basogi perli pakanjaki ang kasi pak desi sanawat dia punai ke gay macece na mangwa tangkalingan nih ya lo terangka ngaki pada kau ceceng ngomi dena pada antara langit dan bumi
Ya ko maceceng tawe de na mi mala cede. Ya ko mangawi tawe na mo anu na tawe na lato. Tata na tuka pangogi. Napeti sa pasilangan. Ya ko maceceng tawe de na mi mala cede. Ya ko mangawi tawe na mo anu na tawe na lato. Aga basaugi na yero. Namun na tahu na lato. Basa halus umi makada mangwa. Maga ina saba. Ibiasano ko ngwa si dape mi okumi taurialena. Ta? Makwairo. Tapi aga silengan na ngasi bapoe. Ta? Si dia lah subuh, si dia lah si panasai, tapi ipasai, tapi pada mui, tanya anu tayala, betul? Iya naro nangkah desa salah si dina pasan nabita, agaro kullulah min nabata haram panaru auladibi. Nigi tau purman re anu haram ia panama paci dosana ko purai icalap ko pina neraka na ya apon mawatang ko tangana se disalata se sapai magai marumo ang kataw pula bali na diga kaluban na di nagaga salo pure toto konta Degaga dar kelukun mana kebicak kelukun lisu. Bayi ini dia tu naku tanah. Maka dah milai tanah kesibudan ni tu gagai. Angka na balali osan na puleng, angka to na pao, angka to na kelukun, angka to capak loka. Na degaga dar na. Dia pun aku tanah maka dah kinrimala. Kwairo masalah na. Angkat tomo pa tu pak, mohon maaf. Tak dampai kay buah. Ini nak kena saya. Ya. Ni ka biasa Columbus. Aja sa Columbus. Iya. Pak doko-doko. Biasan kata pole sarai, pole botingin, pole doko-doko li sebulan tu. Dia ada meriga. Asal ya lemuki. Tapi ia maleki punana pa. Punana pa. Ya kotanya punana maleki talai pakanjaki pengatata. Ni gemadari mabasau ko sarai na tanya nuna. Ni gemadari mabasau ko sarai na tanya nuna. 2. Jenang panasu-nasu tak dampai ka dewa teki mabasa tapi ia pata mabasa ko isuro ki apa tanya anutta magi bisa pa ibu maripelado uruntu ya kalimai apa ya meromo ya paulo sarana tahu ko pacapurangi pak nomor si di denerule si lulu yang kedua meromo ang kadenwa dirita na nerita to ya poko capak saratul letu wapaci-paci ni anrongi nama dari kasih senjata cadangan manina pasurang itu kasih senjata cadangan acara ni natalo si pue mak dampan itu kasih puna sarewe tak dampai kasih Pak Ustaz wakau ni kadang natanya tu je andro lawa mai loma silaturahmi ku di natundang aja tanyan deh nah kada aga je kasih keluarga we de sisa sampong isirita nah kada magami makin kada we kasih nah ais nah dia je gan mo je cangko ilanya meneto Tongang ke ibu rumah dari makaro. Tongang. Aish. Tanah podo aja. Jadi di laki kong kebaini itu boleh makor tanai lalu.
nalemu ko gapunana. Ya, apa ya kong katau mohon maaf dosa ya. Ya. Apalagi rumah birewe rotannya nuna. Hai, sini na to pure muka bimalengi. Ya kumana to tongi dosana. Mandari to ngapa aja enggak tahu liu basana pak runtu anggota na. Wih, kami kolis wah kab. Aja tanya nuta. Ya kumeko mabasa iko pamasaran na Rita. Ya ko iko na masara na Rita basamu. Tapi biasa tak bali. Magay ni sacule. Mohon maaf ya, mohon maaf beribu maaf. Ya, mitau kaje kasi kong kato tersinggung. Tapi dia nawat di dini po ye, magay. Ya sangaman nile salamat tama suruga. Ya, na itu nu pala-palaki palimatu. Ya, tanah podo aja. Jadi makanya ya paling pura ni purai ilo toba kiri puangi ya paling kode patule melo adam pengeri pada taulino minimal aku raga ni jolo le seri rumah kalelengi ya moro jolo ya aku kode paling tule melo adam pengi minimal ilo toba ni ripuangi jolo le seri ni anu masalai nasabari tanna podo iya naru makai darajata we mainga ianu biasana kana je sara nalawi ang kana na wical lisu iya makoko madari pampe dena na may malay na dena manas sama kada perintah na pun nasaray di nampai ubapa ibu berarti tamay tepe makanja pak disangenge makanja timbangangi nasabari oko ni rotaraka darajat tadi tesak dini we tau kanja to ngangi akhirna magay onro na pagkalabitan na tawe magay nabawan ni lobo lata suro na pun nasaray cuma madari men kemasi nyawaku pa madari masih nyawaku tau makacocay okuro abis sa panewe marumo ijagay mapuleng aga-aga tau di gaga na pigaw le palalunga be pamenri oto na dewat yangi de dewat taki tapi ari ngeraki ya malabiro li pajinay roto makaresoy ang katubay ni nang kalakay ng kana na nasalay ari ngeraki loki puliso ngan renut tay ya pwede si biji makade jagay matu ite matu antan mapulang ite matu tong katuna perikanto kantong we tau dia agak terima kasih na ye nawaja si danala nawaja cani ngati majami kode itu bapak ibu sekalian mohon maaf ceramah ini sekedar saling mengingatkan tidak ada orang sempurna dalam hidupnya tapi yang terbaik di hadapan Allah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahirin ia keminang meladai na puji puangi tau macia toba nanaya mace mape pacing baik ri dosana maupun ri acaripan nari lalana tutungan na bapak ibu sekalian semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridai dan semua kita semua terbimbing di jalan ini dan siratal mustaqim sehingga nama Rasulullah sifat Rasulullah ada dalam diri kita sehingga insya Allah setiap perilaku kita selalu tertuntung atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga itu salah satu sebab kita bisa masuk surga karena syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih dan kurang jumlahkan, semoga kita semua diberkahi, diberikan petunjuk hidayah, diberikan keluarga sakinah mawaddah warahmah, diberikan anak yang saleh salihah, diampuni segala dosa dan kesalahan kita, dan dilipat gandakan pahala kita semua, sehingga insya Allah lebih berat timbangan kebaikan kita daripada keburukan kita hari esok insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua penghuni surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih dan kurang jumlahkan akhir kalam. Allahumma arhamna bil Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.